أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المولى الله يمد الشيطان ودورات هذا يرمي الله إذن كسمه بقرة إلى آية شفان جيتتي جيني ها آية شفان جيتتي capande jeenayi e tati 89 en 93 Allah subhanahu wa ta'ala daali walamma jaahum tumande arno e ɓeeɗo alyahudaɓe kitabun deftere min indillahi immorde ka Allah musaddiqun gonginde lima ma'ahum e ɗe defte ɗe ɓe wondi e mu'um wa kanu ɓe laatno min qabli ko adi yastaftihuna hiɓe ɗaɓɓa uddital ɓe ɗaɓɓa ballal ala alladina e dow ɓen kafaru yedduɓe falamma jaahum tuma nde arno e maɓɓe ma arafu konko ɓe andi kafaru bihi ɓe yeddi ɗum fa lanatullahi kudde allah woni ala alkafirina e hoore heferaɓe ɓen bisa mastaraw bihi boni nden hunde de ɓe sottiri anfusan wonkiji maɓɓe nin an yakfuru ko ɓe yeddani kon bima anzala llahu konko allahu on jippini bagyan ka gañanendi an yunazzila llahu ɓa allah jippini gañanendi tawde allah jippini min fadlihi immorde ɓural makko ala man yashau e dow on mo faala min ibadi immorde jeeya makko ɓen faba'u ɓe ruttode ɓe gadabin e fe tikkere ala gadabin e hoore tikkere walil kafirina hino woɗon heferaɓɓen azabu lette muhinin hoynayde wa ida qila lahum so wiyanama aminu gomɗine bima anzala llahu nde hunde nde allah jippini qalu ɓe wiya nu'minu meɗen gomɗini bima unzila alayna ko jippina e hoore amen wa yakfuruna hiɓe yedda bima wara'ahu konko woni ɓaawo konko jippina e maɓɓe wa huwa tawde noon nden alqur'anare jippinade alhaqqu ko goonga musaddiqan hinde hawrodiri hinde gongini lima ma'ahum e ɗeɗe ɓe wondi e mu'um qul wi'u falima taqtuluna awa ko honɗum waranton anbiya allahi annabaɓe allah ɓen ko honɗum waranno ɗon annabaɓe allah ɓen min qabli ko adi in kuntum so laatike mu'minina ko on gomɗinɓe wala gad gomɗi ja'akum ari on Musa anna Musa bil bayinati wondire hujjaji ɓanguɗi summa retti ittaqattumul ajla jogitiɗon gandu reyte min mbaadi ɓawa annabi Musa wa antum onon zalimuna ko on tooñiɓe wona on gomɗinɓe wa id akhadna sanga min nanguno kadi misaqakum ahadiji mon wa rafa'ana min ɓanti fawqakum sengo dow mon attura felle tuuri hudu nangue ma ataynakum konko min okki on ɓe quwwatin sooɓe e tinnare wasma'u nane hutoron qalu ɓe sami'na min nani hite gon wa atayna min yeddi komin yanirako wa usribu tay noon ɓe yarni jilli awa fi qulubihim kaɓerɗe maɓɓe al ijla jiggol ngaari ndi bi kufrihim sabu heferako maɓɓe mum ɓul wi'u bi sama ya'murukum bihi boni nde hunde nde yamiri on imanukum gomnal mon ngal in kuntum so laatike mu'mina ko on gomni so yara ko gomnal ni haray ngal gomɗinal ɗo ko gomɗinal bongal ɗeɗo ayaji kadi toujours ko fi alyahudaɓe ɓen wuurduɓe nelaaɗo ɓen allah yewti fi muɗum ɗo ɓeɗo ɓe tawata hara nelama e jamanu mu'um tuma nde arno e maɓɓe deftere immorde ka Allah nden deftere arde tawi nde ko e hoore homdo nde ari on mo nden deftere jippina e muɗum ko afdalul holgi ko ɓurɗo tagore nden fof timmode annaba ɓen fof ko e hoore on nden deftere ari nden deftere nde mofti e hoore gongingol konko woni ka maɓɓe timmodde e tawreta gomɗiɓe andino ɗulle kadi hiɓe andinde kadi hiɓe felliti kadi wonde koko Allah nde ii few woni si tawi laatinote yani kañum hakkunde ɓe alyahuda ɓe wuurduɓe e nelaaɓe ɓen
fewndo ɗon wonno ɓen e jamannelaaɗo si tawi laatnoke hakkunde maɓɓe kamɓe alyahuda ɓen e hakkunde ɓe sirkayɓe arabuɓe wonnooɓe fewndo ɗon tan jahiliya si yanino hakkunde maɓɓe hare piiro yani hakkunde maɓɓe ɓe ɗaɓɓa ɓe kambiranayi heeferaɓe ɓen ɓe kambirana ɓe annabajo sakkiteteɗo neleede on ɓe inna ɓattike nde nelete amin annabajo si on gomɗinalimo min wara on waro ɗatalnakum ɗatla aadin o samude min haɓay on haɓande aadiyankoɓɓe samudiyankoɓɓe min huutoray on ko on huutoraka si hon ɗum haɗi fewno ɗon ɓe haɓa sirkeɓe ɓen hiɓe kambirande nelaɗo on annabajo sakkitoto arde on ko ɓaahi ɓe andi o ɓe annabaɓe nelanoɓe fewno ɗon ko ɓe nela e muɗum ko ha e yimɓe maɓɓe ɓen tun ɓen fof ko ya qawmi annabi Musa wi'ali ya ayyuhan nasu annabi Isa wi'ali ya ayyuhan nas ɓe fof ko ɓe wi ko ya qawmi ma ya bani israila ko ɗum ɓe noddi yimɓe maɓɓe ɓen amma noon nelaɗo Muhammadin sallallahu sallama ko ya qawmi e on yiyali ka simore Ibrahima o yiyali ka Allah daali ɗon alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija annasa min azulumati ila nnur ndaare ɗon Allah wi ko defterne men jippini e ma an Muhammad litukhrija annasa si a yalti yimɓe ɓen ɗon Allah wi naafa yimɓe ɓen min azulumati ila nnur amma ka sengo leyɗon tigi Allah daali ɗo id qala Musa li qawmihi wiggitino ayan ardi e fewndo annam Musa kan ka wino yimɓe makko ɓe ley ɗon o wi wiggitino ayan ardi o wi wo almuhimude o wi an akhrij qawmaka min azulumati ila nnur ko noon Allah wi anna Musa kono yewtidi an akhrij qawmaka yalti yimɓe maɓe o wiya ɗon an akhriji nnasa min azulumati ko an akhriji qawmaka min azulumati ila nnur annabaɓe feƴƴiɓe ɓen fof ko e yimɓe mum ɓen wona neleede ko ha e saa'i kadi ka date on yoni wo annabajo goo ara amma prophète Muhammad kanko on sallallahu sallama kanko on ko nela ko eɗen dangal yimɓe ɓen donc ko ɗum haɗi ɓe haɓa sirkeɓe ɓurasiyankoɓɓe fiyo ɓe naati e diina maɓɓe kan chrétien yaagal ma alyahuda yaagal ɓe haɓali hay gooto fiyo naati ka diina maɓɓe ɓe yamiraka ɗum kadi amma noon nelaɗo kan si o ari o yamiray dendaga yimɓe yoɓe naati ka l'islam saliɗo wo ko kanko defi hoore makko probléme wondude noon nelaɗo on sallallahu sallama o noddinoɓe duuɓi hiɓe haɓude mo kanko o yamiraka yo haɓuɓe o yamirede yo haɓuɓe wo nde tawata lorra kan ɗuuɗi Allah wi ɓe newnanama noon yoɓe yetto taw ɓe tampinama haara hawnaki no woodi famɓe wonde ko l'islam wono ayɓe l'islam ɗum wodude noon wonde ko l'islam addi jereji e hoore ndi leydi ko l'islam ɓuttini jereji e hoore ndi ɗo leydi anduɓe ɓen no andi si on tigui daari tammo l'islam ari on yimɓe ɓe l'islam tawnoɓen o tawa ko l'islam addi ɓuttini anna on haray l'islam kadi tummade solution ɓuttingol anna on fewde ɗo hay fi woɓɓe sikki wonde ko l'islam memmini jere e ndiɗo leydi ko fi l'islam ɗo jokka jereji ɗin fof ko fi l'islam no ɗanora kono ko ayɓe l'islam ɓen jokki l'islam wona l'islam woni ko min tajere woni few islam ko ɓurto faala Allah daali walamma jaahum tuma nde arnoɓe alyahudaɓe kitabun deftere min indillahi immorde ke Allah
musaddiqun tawi nden deftere hinde goongini hinde hawrodiri lima ma'ahum eɓe wondi e mu'um qur'an araali wi'i konko ɓe jokki defte maɓɓe ɗen ko fenande kala goonga ko woni konka tawreta ka injila alqur'ana no goongini few woni ko goonginne konko woni kam ɗen ɗe ɓe wondi e muɗum wa kanu kañum ɓe alyahuda ɓe laatino min qablu ado avant nelaaɗo on arde yastaftihuna hiɓe ɗaɓɓa ballal in tastaftihu faqad ja'akumul fathu si on ɗaɓɓi ballal gomɗi ari on ballal ngal ɗum ɗon ka simore anfali Allah wi si on ɗaɓɓi ballal awa ballal ngal ari on ko wiyete yastaftihuna bi mana hiɓe ɗaɓɓa ballal yastafilun ɓe ɗaɓɓa ballal hiɓe ɗaɓɓa wallitede e hoore hiɓe ɗaɓɓa wallirede annabajo sakkitorto nelaɗo ima sakkitorɗaɓe ɓe hiɓe sikka tun wonde ko e maɓɓe o wona nelede ta durriya maɓɓe wona nelede ɓe anda ɓe woni e kambande ko e maɓɓe je annabajo woni iwde yastaftihuna hiɓe wi'a allahumma ansurna bi khatamin anbiya Allah wallir men timmode annabaɓe yastaftihuna hiɓe ɗaɓɓa ballal ala alladina hoore ɓen kafaru yedduɓe kon goni ɓen yedduɓe sonde ɗon wiɗen ko sirkeɓe arabuɓe ɓen ko ɓen wonno heeferaɓen saabu ko ɓen rewata ko ina Allah amma alyahude annasara ɓen ko inde diina jokki hay fi ka jillama falamma ja'ahum tuma nde arno e maɓɓe ma arafu konko ɓe andi honɗum deftere annabajo Allah daali ya'rifunahu kama ya'rifuna abina'ahum hiɓe andiri nelaɗo wonde ko Allah siginelima wono ɓe andiri noon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tuma nde arno e maɓɓe on mo ɓe andi kafaru bihi ɓe yeddimo fa la'natullahi kuddi Allah woni ala alkafirine hoore heeferaɓe Allah woɗɗintini yurmede makko nden ɓeɗo heeferaɓe o woɗɗintiniɓe yurmede makko nden saabu tawde ko kamɓe woni ko faggitani ɓe toñaako fa la'natullahi kuddi Allah woni ala alkafirine hoore heeferaɓe ko ɗum waɗi no fawima an o wonɗo janngude alqur'ana hara a sifitorade sifaji ɓeeɗo ɗi si wona ɗum haray a huɗi hoorema no jeeya e koko a tindini ko nelaɗo makino kon kadi wonde farubba qari'ul qur'an wal qur'an yal anhu no heewi janngo o alqur'an ta qur'an no huɗiremo si tawi an ko a kefere janngude qur'an haray ko hombo huɗi hoore mum ko an huɗi hoorema fa la'natullahi alal kafirina si tawi a tooñay hiɗa janngude qur'an Allah niya fa la'natullahi ala zalimina si tawi a fenay e janngude qur'an Allah daali fa la'natullahi ala alkazibina a janngay qur'an a fenay a tooñay ko a kefere ko a tooñowo haray a huɗay hoorema Allah daali fa la'natullahi kuddi Allah moolanandi woni alal kafirine hoore heferaɓɓen no fawi e woɗɗitagol konko ɓe sifori hande huɗirte ɗen wono ɓe huɗiraɓe Allah daali bi sama boni nden hunde ma on ɗo ko ismul mawsul bi sama ay allahi boni nden hunde istaraw bihi nde ɓe sottiri anfusam wonkiji maɓɓe ɗin ko honɗum wonɗum an yakfuru ko ɓe yeddani kombi ma andirallahu kon ko Allah jippini ko honɗum ɓe yeddiri bagyan ko ka gañanendi koka añangol an yunazilallahu nde Allah jippinta min fadlihi o itte e maral makko e ɓural makko o jippina ala man yashau e hoore on mo faala jippingol min ibadi morjia makko ɓen alyahuda ɗin ɓe yeddira alqur'ana wasi tawi ɓe anda alqur'ana ko goonga ko rafisiyagal e gañaniɗi ko fiwata ɓe makkinɗina no arabe c'est pourquoi fo jangga arabe sa jokka e l'islam ko fiwata ɓe accito haala maɓɓe kam ɓe jangga haala janana ko fiwata ɓe jippitano goɗɗo goo hiɓe yiɗi hoore maɓɓe kamɓe supérieur kamɓe woni hoore hiɓe yiɗi ko kam hiɓe yiɗi wonde ko kamɓe woni e ɓura yiɗede ɓe yii wa qalatil yahudu wan nasara nahanu abinaullahi wa ahibba ko minen woni ɓiɓɓe Allah ɓen ko minen woni yiɓɓe Allah ɓen goɗɗo wawata nelede si wona kamɓe goɗɗo annabajo wawata wonde si wona e maɓɓe
ko kamɓe ɓuura yiɗede ko kamɓe Allah ɓuuri yiɗde ko kamɓe Allah de sa ɓeyi kamɓe woni ɓiɓɓe Allah ɓen nahanu abinaullahi wa ahibba ko men woni ɓiɓɓe Allah ɓen ko men woni ɓiɓɓe Allah ɓen ko ɓe jaɓa yo taw prophète wawa yaltude e goɗɗo goo harana kamɓe jaɓa ɗum koɓe wowla kon c'est pas vrai wonde ɗum kan na o nelaɗo ɓe yeddi hes e hoore nde koɓe yeddi kon ko ɓe andi ɓe yeddira e hoore majjere koye hoore gandal ɓe yeddiri ko ɗum la ɓuuri holluɓinade fotatagoye anduɗo gonga e mo anda fotatagoye o mo anda gonga o nanali few si on fenni e o anduɗo gonga o nani si o ɓe fenni wona gotum anduɗo beere no harmi imo janngude mo jangi Qur'an o yari beere emo anda nanali ha hande fi beere no harmi si ɓe yari ɓe foti yarugol beere junubaji maɓɓe ɗin nde fotata ka Allah bisa mastaraw bi boni nden hunde nde ɓe sottiri anfusam wontiji maɓɓe ɗin an yakfuru koɓe yeddani kombi ma anzalallahu konko Allah jippini bagayan gañanede an yunazila llahu gañanede Allah jippinta min fadli immorde ɓural makko ala man yasau e dow on mo faala min ibadi immorde jeeya makko ɓen faba'u ɓe ruttodi ɓe gadabin e fe tikkere o biɗo ko bisa ma'iya andi biiji goo no woodi ko sabu biiji goo no woodi ko wondude laqad arsalna rusulana bil bayyinati ma'ana bil bayyinati an ɗo kon ɗum ko ma al bayyinati udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna on mbiɗon kon ɗum ko sabu bi kufrihim ko sabu on mbiɗon ko sabu oɗo biɗo ko ma'a wona sabu na ɓe ruttodi sabu tikkere na ɗum ko faba'u ɓe ruttodi bi oɗo ko wondude ɓe godabin wondude e tikkere ala godabin e hoore tikkere annabaɓe Allah ɓe wari ɓen ɓaawo annabaɓe Allah ɓe senni ɓen ɓaawo Allah no monaniɓe ɗum dongal e wakkande ɓe yilti kadi ɓe yeddi mo Allah ɓuuri yiɗude mo Allah ɓuuri teddinde kadi resume ɗo kala ko annabaɓe addi kon fof gonguinɗo timminɗo kala ko nelaɓe feƴƴiɓe ɓe addi kon foppu ɓe yilti ɓe yeddi on kadi sabu nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq andu komi nelira ko fiye mi timmin jikkuji tedduɗi ɗin ko annabaɓen fuɗɗino kon min mi heeɗintina mi timmina nelaɗo ko ɗum nelira fiyo heeɗintin o hebbina ko mankuno kon fof e ko annabaɓe addi kon e yilti e yeddi on tawi no wayi palletti ko siko annaba maɓɓen fof ɓe fenni ko feƴƴino kon ɓe yeddi o ɓaɓe yeddi o noon tikkere nen ɓeydi noon tikkere nen ɓeydi noon iɗa ande tun sa añimo si goɗɗo añimo yiɗuɗa a weltanta kon si goɗɗo añimo yiɗuɗa wonɗa yiɗuɗa weltorɗa goɗɗo añanima on ko wakkiliɗa o a wawata yiɗude on si wona hara ko ɗawne añi joni hara welata fi donc tawde ɓe yeddi Allah ɓe yeddi annabaji Allah mo ɓuuri yiɗude on Allah subahana taala wi faba'u ɓe ruttode ɓe gadaɓe e feer tikkere ala gadaɓe hoore tikkere walil kafirina hino wodani yedduɓe Allah ɓen mo sikki ɗum to ko alyahuda ɓen tum wiya ma ko annasara ɓen tum wiya ma ko hefera makka ɓen tum wiya hara o fayi ko Allah daadi walil kafir no wodani kala heferaɓe ɓen o innali walil kafir min yahudu walil kafir min annasara non musrikina ɗum o wiiɗo no wodani kala kefeero wonɗo o wonɗo o debbo o gorko o paytum o mawɗo o julɗo e kan e alyahuda o annasaraba wonɗo o wonɗo no wodani yedduɗo Allah o on ɗum azabu lette muhinum hoynayɗe jaasina on tigi ɗum fanda lette hoynaɗen ɗo itta valeur tedduga e on tigi Allah subahana taala daali wa ida qila lahum si ɓe alyahudaɓe wi'anama ɓe wurnoɓe ene laaɓe ha wonɓe ɓen e jamanu men si ɓe wi'anama aminu bima anzala allahu koni yo gomɗine ko Allah jippini nde alqur'anare gonguinede gongine alqur'ana jokke alqur'ana qalu ɓe wiya he nu'minu menen meɗen gomɗini bima unzila alayna ko jippine amen kon menen tawrete English ça va Sophie ɓe wonanime min haaja ko woni ɓaawo toon wa yakfuruna hiɓe yedda bima wara'ahu kala ko woni ɓaawo defte maɓɓe ɗen haqiqa tan noon ko defte maɓɓe ɗen ɓe fenni wa huwa tayle nde deftere nde ɓe woni e yeddude ɗo wawi wiya wa yakfuruna hiɓe yedda bima wara'ahu nden deftere wonde ɓaawo defte maɓɓe ɗen ala
wa yakfuruna ɓe yedda bima wara'ahu nden deftere wonde ɓaawo defte maɓɓe ɗen ɗum ko alqur'ana wo huwa noon tawi nden alqur'anare jippinade alhaq ko gongude ko goongare gonginde kala ko woni goonga wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal ko sabu goonga woni komin jippiniri nde kadi ko sabu goonga ne jippori ko musaddiqan lima bayna yaday inna anzalna alayka alkitab bil haqq ko e def goonga wa huwa alhaq ko nde woni goonga musaddiqan ko nde gonginde lima ma'ahum e ɗen wonɗe ka maɓɓe ɓe wi ɓe gomɗini alqur'ana kono Allah hollay en joni e kan ɓe wi ɓe gomɗini defte maɓɓe ɗen Allah hollay en joni ko ɓe wi kon kamɓe ɓe gomɗini defte maɓɓe ɗen ko fenade e hino ɗo seede on ɓe gomɗina ɗen Allah wi ɓa on wi'i hiɗon gomɗini defte mon ɗen qul wi'u falima taqtuluna awa ko honɗum waran ɗon anbiya allahi annabaɓe Allah ɓen min qablu ko adi annabaɓe ɓe warno ɗon ɓen ko honɗum waran ɗon ɓe awa in kuntum si on laatike mu'minina ko on gomɗinɓe ko nelakon e mo on si tawi ko goonga mo on hiɗon gomɗini defte mon ɗen annabaɓe mon ɓen ko honɗum waran ɗon ɓe awa kaa ko kamɓe yamiri on yo on waruɓe koko defte mum windi yo annabaɓe ɓen ware awa ko on bandi wona min fuɗɗuɗon fennude wala qad kuzibat rusulun min qablika ja'u bil bayyinat wa billadi qultu wala qad ja'at rusul min qabli bil bayyinat wa billadi qultu falima qataltumuhu awa ko on bandi wonaka tawreta windi yo annabaɓe Allah ɓen ware wonaka injila windi yo annabaɓe Allah ɓen ware wonaka ñum annabaɓe yamiron yo on waruɓe ko on no wirta wonde ɗon gomɗini ɓen ton ɗum ko goho ɗimmum ɗum wala kadi gomɗi ja'akum Musa anna Musa ari on bil bayyinati wondude e hujjaji ɓanguɗi ko tindini wonde il est prophète no jeeya ko ɓuuri mawnude e muɗum tawreta nde o addi nden e jungo ngon ko tawata kon o yaltinaygo ngo rawna e tuggordu ko liɓata kon wonta boddi e seekagol maayo ngon e waame ɗen ayge 9 ɓanguɗe kadi o addi wala kadi gomɗi ja'akum ari on Musa anna Musa bil bayyinati wondude hujjaji ɓanguɗe summa refti e hoore ɗi preuve uji ɗi o addi fof ittakatumul ijla jogiti ɗon ngaari rewetendi limba adi wi ɓaawo makko ɓaawa ko yehi ka fello tuuri rewɗo ngaari ɓaawo makko honto iman mon on woni wa antum onon awona on gomɗinɓe kon honɗum zalimuna ko on sirkayɓe onon ko on sirkuɓe zalimuna ɗo ko sirkuɓe si on ɗum ɓe jogitiɓe ngaarde rewetenɗe ɓe ci Allah ɓe ko wowtindinɓe Allah ni wa antum onon zalimuna ko on tooñuɓe ko on sirkuɓe ko ɓuri mawnude e tooñuɗen fof ko sirku inna shirka la zulmun azim sirku ko tooñe mawnude woni ɗiɗi probléme ji molanaɗi ɗum ɗo tendini wona ɓe gomɗinɓe tammon ɗum wa idi ahadna sanga men nangono misaqa kum ahadiji mon ɗi wa rafa'na fawqakum tura min ɓamde sengo dow mon fellotiro no yewtirɗe mbawa hudu min wi on nangue ma ataynakum jogite nde deftere nde min okki on bi quwwatin e soobe e tinnare wasma'u nane kono ɗon waajede on waajama ɓaalo ɓe wi sami'ina min nani wa asayna kono min sali honto imana woni sami'ina min nani hito gon ko wowluɗa ko min nani to ma gon wa asayna min yeddi yamirore nden yamirɗa men ko min sali wa usribu tawi ɓe jilli usribu koɓe yarni ɗum sariba ko sey yarugol masrub ko maf'ul tawi ɓe jilli ka ɓerɗe maɓɓe honɗum fi qulubihim ka ɓerɗe maɓɓe al ijla jilgol ngaari ndi jilliga tawi ɓe yiɗi ngaari ndi anndi sa yiɗi goɗɗum pandi a rewa nden hunde kala ko yiɗa haafe iɗa rewa fiyon ɗum si a yiɗi jawdi kala ka rewete ha jawdi heɓo siko wonki ittete siko sirkete si jattete ko ɗon si a yiɗi laamu ɓuri Allah si tawi ko goɗɗo ko puuli hirsete ko kala ko waɗete kala nga rewrete ko yimɓe waɗete ko penale worte a reway laamuɗa si a yiɗi debbo a wi o jooɗo o ɓuri o ala
a yiɗimo ɓuri Allah ko kala ko rewrete kon fii o heɓo a reway ɗo ne tawnoɓe yiɗi ngaari ɗi tawi hande kay ɓuraniɓe kala piiji ɗi hosri bo tawi ɓe jilli ɓe yarni siigu luubi hin ka ɓerɗe maɓɓe an ijira jiggol ngaari ndi ɗum kadi ko honɗum heɓɓe bi kufurin ko saabu heferaki maɓɓe ngu Allah wi awa hee si tawi ko imanu yamiri on ɗe golle bonɗe ɗo bi'sa ma ya'murukum bihi awa haray boni nden hunde ko yamiri on imanu ko gomɗinal mon ngal gomɗinal ngal mantorɗon ɗon nu'minu bima unzila alayna neɗen gomɗini ko jippina ko e amen si tawi ko kañum ni awa haray ko imanu bonɗo ni ka haray ɗum ɗo ko imanu moƴƴo ni imanu o bona ɓuri ɗum ɗo si tawi imanu yamiriɓe waɗo annabaɓe Allah ɓen imanu yamiriɓe yoɓe rew ngaari imanu yamiriɓe yoɓe yeeto annabajo men sali ko wiɗa men kon imanu yamiriɓe ɗum imanu yamiriɓe ɗum ɗo fof ɗi golle bonɗe ɗo awa haray o iman ɗo siko iman ni awa haray o iman ɗo wona imanu moƴƴo ni bi'sa ma ya'murukum bihi boni kon ko yamiri on imanu gomɗal mon ngal in kuntum si o laatike mu'mino ko on gomɗinɓe wono wowlirɗon noon wonde ko gomɗinɓe wallahu a'la wa a'lam